Jerusalem olive tlang hi Christian titan apoi mo emema. Isu anu le azirtir na khan apoi mo le. New Testament a chuan lali su khan tong trai na le zirtir na ta na mang fauti ani a. Jerusalem chiat na tur muloka ata na munani. Olive tlang hi isu thi na ata thole nuwa vana alon chona mun ani bok. Isu le olive tlang in kung kai na tlemte. Olive tlang atonga Jerusalem a en chuan Isu chuan Jerusalem chunga thil thleng tur a muloka. Jerusalem hi atra ani kha. Olive tlang bul hnaya hian gesmani huan na oma. Isu an man ma a atong trai na le. Rilru mangang taka aum na mun kha ani. Isu thina ata thole khan Olive tlang atang hian vana alon chho niya rin ani. Olive tlang hi juda sa khu apo apoi mo le a. Mesia local le tur thune na in kai noya. Isu local le huna olive tlanga hian aron khat don nia an ngai ni. Christian te mun thiang him le poimo tak ania. Isu hnek nung zuya a thiang him na boruak hriat theina munani. Olive tlang hi ma sanga tanga thil thleng poimo tak tak omna munania. Lal Davida Jerusalem atanga atlan chiat na le. Roman hawin edi som sari vela Jerusalem an hual na po kha ani.